Khasi Students' Union KSU had observed the 4th of April 2023 as the Khasi National Awakening Day. A function to the same effect was held today at the Jayaushiap Lumpulan Community Hall, Shillong, where leaders of the union, members and invitees were present. The event was organized to awaken the indigenous people of the Khasi and Jaintia Hills to once again fight towards a free, secure, clean and peaceful coexistence between sons of the soil, and more so towards a sense of belonging and ownership of land, of which the forefathers and freedom fighters like U Tirat Singh's aim had fought for through the war against the British in 1829 to achieve victory and freedom for the indigenous people of Meghalaya. During the special event, a new single entitled U Tirat Singh by local band Dimbur and featuring noted artist Desmond Rimaki Sun and supported by the union was also released. Speaking to media persons after the formal program, the president of the Khasi Students' Union, Lambok Star Marngar, had spoken on issues that the union has been fighting for over years altogether. On issues related to railways and the implementation of the Inner Line Permit or ILP in Meghalaya, Marngar reiterated the fact that the setting up of a railway line till Barnihad in Ribhoi district is a subject matter that the union can discuss only after ILP has been implemented in right earnest across the state of Meghalaya. On the irregularities in the reservation policy to recruitment into various capacities in state government departments, the president of the KSU stated that it is high time that the government of the day no longer refers to the reservation policy of 1972 as basis for the roster system, since doing so would pose a threat to young job aspirants of the state. Ya keba nakong shop na so ban ai puli kapang ya ki ngat patai kubor cuma jala ki belong bulum ban ye priang ya ki kubor ki ba kaseng ke jusim na kubor support isu per te an supatai ba baling ikot ni ke GC memta kasi kadere kalong ika kubajulong kom ba kalanti terkam jo kaseng ba wei hadin bala kut ke somoy terkam ni julum julang ba jukot ni ka GC bamata bat ke juk kopor ni layo ru ban snap ban snow dia ke jing snow naki jukot ni unit paper il halal ke jing paper bat ke juk kopor i la snap la snow je jing ajmut halal ke isu di badang sak pending duk kita kebana kong layo panyatai thir sani bahamne kalong halal ke jing nang sakut ke ni ka resolution halal ke ILP aktin kasi ki babon di dekat kila ai tagjong jumut ya keba nakaliang kasi isi ke sesung perkhat ni kisni jak banang ye peteng melkudin ya kan ber 100 namar ba nakaliang cuki subat hadin ba ka jin ba thawan ka pas ka resolution khat khandai cerik jong penan opera jong siap snem arja khandai gila pendep la jong kamram jongi bandang ye budin ka kam gila tho show menteri yang badu jong kaskaran dia ru panjai pen kemau ni ka kam man bawan ki menteri sarkar dia sejalar ni ye perkemau ni ke cukaman tingim tip nyuma na kono ma kadaung i ke kam kadang sak sa adu mata andrai na galiang ka GC mata kasni kal IT bachania ka CC bakalang perkhat kilat ti betuma nang ni sakmat akaba sian salong ru ya ka general election ko seng ni layo budi tmai sang yo ban puson khamba ban perkhat khamba kham jeli ti ki mat babun hing ayo banyatai henry mat jongka kam khapudu kare kawai ke ba kilap snow kam tam tu unit badan tu khaput repair nakaliang kasengi nam samla songthaj kumang le budin boro sakata dia ka jingbom hun jumpon pau jumbom hun ki pai bang susnong dia ka ei balajia ya ka wat banangkong tak fasfis tu tunju teli ki chaka pat hadin balami tu ki jingbom snow bom hun nakaliang ki pan susnong nakaliang ka CC ngelayo ban kenduk mahkamat pan ajmut ya ka sarkar barem ba ka ibad benle andai sulong bam ta gadon ka sarkar mai ba ki ju ibriuhi dengan ya peteng budi ni kini panje kenmau panje penkenmau isu barem la kalong ka ILP la kalong tin kasi la kalong kini kam kaput la kalong ka motor la kalong sepang ka puli putih sepun mak kimi ki ajmut sepang puli putih yak bang sa ajmut sarkar nang ni sakmat di kita kimat kiba khmat tam kiba
ngilayo panyakran ne kesengi hakabang layo panyathir tai sani ba bat kiwi pat kimat tharai kadih kamyi ngamla than ban patai lut iki ring sukdau tang kita kimat ba khmatam bat ngaskwa ba bentep ba la bunai banwan na kaliang ka GC ngilai sim yakrai bang sepelong jaga election keseng akan rutrik jumpai me kacaka dengan sepentep bat yakpor bentep ne leng GC kala shania tali GC bat ngi sepen kamti yang kam ha ki inong penyat kepada election committee jongka CC ka bagian sa simti kam bat penyat syakman ngakaliang jongka seng ngenam song thaj ngen ye tek bat ngen nang ye non kam lot ye boro ki bot ki lat kelindi jungi bai dai ka LP ro sutu kene kamat kelas dang bandawa ka seng na rusnam khat khandai spa ro punyo ti kam dai shu ka dang thamai dai hot arja khandai ka pas ka resolution dina kaliang CC insa nam perkhat shu bat tam bengi budian tang ka sarkar jelah ndai ni perkhat gila nanti kuno ban budian ban sarkar pedeng hi dengi kran spang railway bat ka kani ka an kolong la ka chong ka nogrem ka stan jong ki isu kolong ba menteri kamsai ka ALP ngan sia kran ngan sedibit langi pedeng ka railway ti kumdong ni kran swa ka railway wa tanggane solution ALP pa menteri kam dalele ru ki isu ka nam pedeng spang railway kliap swa dal nong jong railway ini keren soal dalam nong jong bae. Hi dengan keren sebenarnya ka kam gene kamat jong ka bah thong kam thong jam. Kam desu kamat ka baki su ka nong thamai kam. Nadu kisnam arjar wei badan to kesan men ka de ka wei kamat ya keren to ko. Ni isbun gijing to ko. Waj ni soto ka long very sensitive ai bun bai bata. Kidon gi cerwet jawat matrai pi pitep khama ki tak kita kana patai kam jangan. Ya keren ya kata ga GC bener dan wi ajumut. Andai haba hadin baka jengmi jepene kertas sistem hadin baka don kata ka mukot duma po high court ni ka khabrit ikani ti handai long ba ni ka dorbar mang tangkap nok sedep sendu don menteri ong mang pala ban thep ni pus baka don kertas sistem ti ka pen isai baka sarkar kam pala ban rai ka kalenti ka badai ban sedang nang no handai ka nongrem jo ka ki siu ko long ba mai kritiang dia nadu senam khat kanda spa ni pa sedang ne skma kerikam lagi sedang banti kanda spa pa ngi so tu kata ba kendon di cingkta pasar khaiba jigi skun samla jong jai tu jungi kadang buat kam macam de ngakran ka basai kolong ba bobon yo lese ki ong boblengi snap jar ngi klem snap jar ngi la penyat na jong consultation jungi meja slok bat ki rupok ma ki nong saan ki bakam tip kam jeliu ha kam ngi la pendep na jong kamram handai ngam pala penyatu ba ya ka ikti ya jungi handai ngi la ya kim kaseng ya ka bahatam ngi persang bende magani ka kam simen kam ni ka kam tang jong ki su bung su rai mala de kam yap kam im jong chat tu ko tingi hap su thu kuno no kam ngamla ba su bam jakut ring hapan yet kilat kanti ki ba kumno ya ka bangila pan ajmut sarkar ko bahatam de handai ka bangakwa ban kan sai mta ka singi gelong upat ba jong ka jala ulajit ya kita balong tagi legislator kam demo kam ram juki ban perkhat ha kam lada ka sarkar ai bor ki su dengan rai nok mentang handai nakaram nakaliang macam keseng ngadep ban pesngo sekini kinami khmat badam step jit maru bakde belle e ko hatam tela kirai bakla ba maki ke sim jekli lar kami kanu ka kandrum kanram ka bom warna ka jibom song sup song sengan po jela aku makran nong kong nakaliang keseng ngadep ban keren sai ka jingkha jong ka roster system dei romba tam kot duma baka high court kalap ba nadu khatna spa ni ko ar kam padon ta roster system handai kam semut bat ba ka jeng penmi ya kene ba sarkar kan ri dengan ba kan lik ong biang ba ngidang imsa tu ka khatna spa ni ko ka ik jemut jungi na ka sileng ka sengon sedang ni sakman la kalong mental snem lek sedang nadu ba kha tu roster system nadu kha tu ndela ka ong bangali kli biang nang ting smoba ka don ka aka salandan bat ba ka jing tieng bat ka jing so du kham sim kalong kan kata yang kun samla jai pintu hitrap chuni sedang membuat macam kan ketam di kan ke sarkar kan masuk tu kata tak kakwa ban long ke ba mare sakmat ai sarkar kan sim ni batam jadi sarkar ke lek mare sedin te ngir ngahap ni mare lang kan la kalong dengan lunti